mayam ay ngasi se video amtang semjarake ko ngasi ki video se kamai tawno harakanda ngarang se khoi World Meetei Council na Guwahati da leba Dispur press club ta khoi press conference ka pangthoe haiba press conference ta kari wari sana gi no kai important oiba key points kari khana gi bage hai potone mayam na khanga ningi je ngarang press conference adu da khoi yam important oiba key points important mari khana dai nei hai tare mai khana nei na key points sing do se World Meetei Council na ju list or to ebo a pathoxary English amoi na haje ha key point number 1 da the violence in Manipur has now entered into 8 months. Manipur is devastated. Thousands of people have lost their home and living in relief camps in their own state. Who takes the responsibility? Is it the Honorable Prime Minister or Honorable CM or both? Yam important way yam fajaba aham ki key point che. Hoji koi Manipur da land je koi ethnic violence che tha nipan henjala amne. Manipur masagi maram damda Meetei phurup che hoji Meetei phurup che masagi maram dam jida koi ge lan sina koi mi we punchi kya lai gidre ko lai gida mem yawgre mayu mai thadopi ga mem yawgra ne ko je masagi maram dam sida koi phurup koi Meetei phurup che hoji je relief ki em da lai ri ne ba sigi daita je koi Prime Minister Narendra Modi na daita lobby dora natra koi Manipur ki Chief Minister Honorable CM nong to mam bire na daita lobby do natra ani mo lobby do hai potu ne sigi daita je daita kana logo do no hai potu ne ba ha me point ki point na ladies adu ani suba key point it higher 70,000 security force have remained mute spectator because of the suspension of Operation Shoe. Is the life of people more important than the shoe? See second key point is important way point. Hoji Manipur gi kachen koya chin thung na koi security for 70,000 hen na koi law and order maintain tawna lai ni maintain tawna lai is koi su na maram orga koi praja ngakpi sen bi ga do chen da we da koi su chat na re na masagi moi nongai pai ba khulai pai ba sing do moi control tawdre phajana koi hojik ngasi mong lan thuk liba hojik ethnic violence keno tawri koi security force na masagi 70,000 sing lai ba sing na phajana matam chan action lora ma di phajana control tawra ma ga di ngasi maki koi lan ju leram da bi ai hai tare amarom da hai tare aduga si World Meetei Council na si second point keno na key point na keno tawrai je akoi gi miwe ba punchi jiga su chat na ba kana important Suda cannot tell kana an important way loge hai poto ne thambiri is a life of people more important than a shoe na thammi yam phaja point na siju aduga ahum ju point ha je the Meetei are deprived of the rights of citizens in their own state. The discriminatory policy adopted by the center and state government towards the indigenous Meetei community have created the opportunity to the immigrant community who essentially took the advantage, and it looks like today the immigrant community can influence the decision of the governments in both state and center avenue. Ahum subaga import kenoju yam key point oya posak amne hatari ngarang World Meetei Council na keno to with the press conference da putho asia koi Meetei haba jati Meetei ha furup se ngasi ma masama gi maram dam da koi citizen am oy be right to adu deprive oy re ba laitra gum ne haitare koi isa gi iram dam da hojik taru isung ne akhoi no ina keno tala leibi mung taw lai re bo se taseng mo de ko je recognize to bi gadam ni keno to bi gadaw po akhoi no ta leibi mung ni taw re akhoi gi center amasung state achan miran na bi thabak policy me am na ngasi di kamai taw ga akhoi gi immigrant India gi wang bade lakpa Manipur gi wang bade lakpa India gi wang bade lakpa immigrant sing jina khudung sa ba loksal lak tu na ngasi di kamai taw ga akhoi gi state na lawriba decision amadi central government na lawriba decision da bukta moina chance advantage loksal la mogi akoi state government da central government na local decision me am moina influence to ba ngam bagi thak ta du ki capacity yawra ara hai pot sida highlight tawri am important oi hai tare si ju akoi isana laijaraba iram dam sida akoi khanbi ga daw da koi khanbi policy puthok ka daw koi khanbi ga daw policy me puthok ka daw da adma du tayo na koi India gi wang de lakpa mioi sing sina mogi damak ta influence to han laga leibagi mami do stage yam highlight am chawna highlight tawra lei hai time important key points yaw hai tare chu point aduga mari chu point hai je such is a very unfortunate situation in Manipur and the main root cause of the Meetei suffering. The decades-long ignorance of the government in both state and center has culminated to the current crisis in Manipur, and the immigrant community has threatened the national security of our country.
Hence, the government in both state and center must recognize the rights of the Meitei community by enlisting in the scheduled tribes in the Indian constitution at the earliest. This is the only way forward for a durable peace in Manipur. Mayam hauji hauji koi World Meitei Council na thaudang lobidana mayam koi Meitei haiba furup se Meitei haiba jati je koi Indian constitution gi makha koi scheduled tribes se channa bak mayam koi mass miscall campaign chathagre ko akhoi ngasi ngasi koi Meitei na wari ba singje akhoi gi central government amadi state government na matang matam chana thabak to pangthokpiramadi achan mirai khaidana tawbiramagadi akhoi ngasi Meitei jati na koi isagi iram namda akhoi ngasi wari je sumaina waram dab su yayo ngasi de kamai tawre koi India dagi wangbadi lakpa immigrants mayam sina Manipur sil khunda chalaga koi isagi iram damda laijariba koi Meitei furup sida singnara pa hawreba koi isana koi ken Meitei haba jati sum pixalak pai type da tawreba hoji masi gi poje sumai taw ngak thok na ba haitare akoi ge Meitei community je akoi athubuda Indian constitution makha da koi scheduled tribes chalan biu yam thuna chalan na ba honarasi honabiu haibudu ne ba hairi je akoi si je chalakanda akoi gi Manipur yamna mara chet patangdu leita ba shanti phanga Manipur ama habdo oirakani hab potu ne ngasi World Meitei Council gi mari suba point da habi ki point hairi je yamna important point mari ma ki point ngak tani ko yam important oya point ngak tani ngarang Guwahati gi Dispur press club ta ngarang pangthok ki press club World Meitei Council gi press conference ha gi myam se myam adu koi World Meitei Council gi thau mi sing na kai ha gi ge do amu me video da makha ta mi na se myam यार को हजिकी मणिपुर द लेरिबा हजिकी लेबा की वफम से नंबर 1 फाइदे मर होय तम दो बा अदुदी करिनो हायबो हजिक रिलीफ कैंप द लेरिबा मसाग मयुम मकई लई फुदबा रिलीफ कैंप द लेरिसिंग से मयुम द तवन से मकोइना रिलीफ कैंप द लेरि मकई इशू से तुम लेगने अदो रिलीफ कैंप द लेरिसिंग से मयुम द अमुतंग हन्ना बा गवर्नमेंट ना sin mana tu right like public ki dia koi always public ki full cooperation ni government intention government ki willingness ni ji lai sa adna masi ki relief ke ta lai ba mayu makai thadok tan lai ba akoi gi laibak thiraba mayu makai lai ba jadraba sing se mase mayum da amukta han halan gi se makoi ne mayum da handir makai issue se adum chak tan lai gane asin in identity se आज हम लोग वर्ल्ड मीटे काउंसिल यहाँ पे हम लोग कुछ बात रखना चाहते हैं जिसमें मैं नवकिशोर सिंह युमना राष्ट्रीय प्रवक्ता वर्ल्ड मीटे काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का जो हम मीटे के लिए आज जो मणिपुर में जो स्थिति है जो करीब 8 महीना तक भी हो बीत चुका है तब भी पूरा जो शांति वहाँ पे अभी तक नहीं आया इसका जिम्मेदार कौन है ये प्रधानमंत्री या जो हमारे जो मुख्यमंत्री या दोनों सरकार कहते हैं 70,000 के करीब वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगा रखे हैं तो शांति क्यों नहीं है वहाँ के जो मेइतेई जो कम्युनिटी जिसको जो एथनिक क्लिंचिंग की तरह इनका घर जलाया आज वो लोग रिफ्यूजी कैंप में हैं तो क्या सरकार जो है वहाँ के जो मूल निवासी जो मेइतेई जो है उनको सुरक्षा ना देके क्या जो कुकी मिलिटेंट्स जो सू जो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई ना एक्शन ले रहा है तो क्या सू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या वहाँ के जो मूल निवासी मेइतेई का जो वहाँ पे जो उनके जीवन में जो दशा हुआ है कौन सा गुरुत्व है ऐसा लग रहा है कि सरकार करना भी चाहते हैं तो कुछ नहीं कर रहा जो बाहर से जो लोग आए हैं इनको जितना सारे सुविधा दे रखा है सरकार के जितना पॉलिसीज जो भी अच्छे उनको दे रखा है ये सरकार के जो अभी मैं सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा बरसों से जो भी सरकार आए सेंटर में हो या स्टेट में हो जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो मेइतेई के ऊपर चला रखा है हम लोग को ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते ये सब जो प्रबंध जो रखा है आज उसके कारण की आवाज जो मूल जो निवासी मणिपुर राज्य की उनको ये सब चीजों से जो डिप्राइव किया है और जो बाहर से है उनको सारे फैसिलिटी दे रखा है उसी के कारण आज वो लोग कुछ भी कर रहे हैं इतना तक कि पूरे राज्य या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी ये लोग कुछ भी कर पा रहा है तो हमारी मांग है जो मेइतेई का जो
जो बेसिक राइट्स है, जो वहाँ के मूल निवासी के हिसाब से जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना चाहिए, वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जल्दी से देना चाहिए। तभी मणिपुर में स्थायी जो शांति है वो आ सकते हैं। नहीं तो ये जो प्रॉब्लम जो है, सरकार जो दोनों तरफ जो खेल रहा है, अगर ये खेलते रहेंगे तो वहां पे स्थायी शांति बहुत दूर की बात होगी।